mi a i ruanak sam number nei li sianak pakhat mi a chun athin lungin pathian a umlo ate milai chu an siat the ning sin za thil tam pi an tua thil tha tu pakhat man an umlo minung hi kan sim le rel lang lo mi kan sunglam thin dung putin tam pi in rako hito ka kan bible in mi a ti ako mi kan mu e chumi chu taksadani mi bang lo tong thiam lo le kut ke kim lo arel mi asilaw hito ki mi a ati mi chu kut ke kim thep taksa fim nak le zirna khala jigri athwa athi pi nei tep asinan pathian nung a umti azum lau tu hi ase bible in pathian a umlau atitu chu mi a ti akau zianga ti le bible simmi zum lavin pathian a umlau ti anti tika anma an siat so kalupara kasamlong a umti bagin mai du tha ti mi le ti sanom chen nak sunga anma ten an chi oi atopa chun pathian thu chen nak rap thak antong le ding leitlun dam sunga ha dam zet le nun nuamin nun nadu asilen pathian thein ama ti zao sual tlan sanin pathian du nak tu kha chan tin kiwa kilo chuti nanun na chan na mantika ha dam zet le nun nuam zetin leitlun na mangdeng asinan pathian dung tun le ama dau dalin nanun chit chet asilen na sual nakin alau okir sal dingi nangma na siat so vi vaudeng churuanga nanun naka mi a i ruanak pathian a umlau ti mi chu ruanak sual pathian huat zong si ti thain tang dor nak thon pathian ti za in nuwa kan thin lung ruanak rau ri si thoken pathian i lom le chawlan tlak sidinga ti thiang hlimo se mi a ruanak mi alung put pathiari dau kalmi tan sanin pathian chawlan tlak ro anak thiang lim thon nung chiaw se pathiarin athut so na pek sak ram se